Di mahasawlang ri Umrongso langka towar kilometers inkwara kithom adi malong toveajo por hydroxia por malom truck lapen Alto angbong ahiringtangrak pen kachetong pusi birta longpon. Birta kilong dona tengke kachetong ahirintangrak ajok adi malong amat enut apran kedamnang. Kithi loda abangphu nijang karbiang long langchar pu arong amekar bikrom ko pusi pangthekpon. Patumi ajo kachetong pum ke Umrongso gorom pani hospital alongsi bipon koklung. Arengke so bangket homatuma pan tong sekot pen hojai an sekelang jia pan pon nanglu. Bangso long diori tiniali amekar anjali teron pila pen rikang ni hompu arong amekar mina rong hang pi pusi pangthekpon. Laso long dhorom terang apan hojai ke pon ahu toware bengsi amek chipon dotri. Kachetong Alto number AS01 EU 1393 lapen track number AS01 DC 8111 pusi pangthekpon. Piniada prang aporsi kititang abangphu postmortem apan Dipu Medical and College along an pontang pusi birta ribdunlong. Keroni pen mohanteron karbiang long live.